General Muhoozi Rugaba ayakirwe nkuyanje y'abantu nyamwingi aba bamushendekerize mpaka ha mukuru aho abantu bingi babiri bamutegerize kandi bamwakira mu kitindisa cy'amani. General Muhoozi kwayo mukire kugamba ajumirira barukwiba sente zihanga rero bakeshereko mu by'obutegeki. Do not elect corrupt people. Banango mukuru ayinensonga gyagamba temuddamu kulonda abantu babbi n'abonona ensimbi z'omuwi w'omusolo. Do not elect people who will serve foreign interests and not Uganda's interests. Ogu ayonjire yagambire nkuyanje y'abantu na munonge minyeto okukundi ihanga lyabo. Cannot develop without these values. Tukiriza ffe nga bapiero yu Uganda teyinza kulaakulana nga bino tetubitaddeeko sira. Patriotism empowers the citizens. Jena Museveni nga atutuusizaako watutuusizaako engasi waayigikutte n'otongere mu maaso. Ku lwange njagala okwaniriza ennyo Masaka n'okwebaza ennyo bannamasaka okwaniriza mu bungi bwe muti. Orukure minyeto mu PRU Edison Ruhemba hagizirenga Muhoozi n'orutindo rw'eminyeto okwambukiraho. Yonko munyeto ni manya munonga ngu twetago mukurembeze ari kutucenga nk'itwe minyeto ebizibu byitu. Gasha kwa Sheikh Abdulatif.